Hi, in this video we'll talk about will. Okay, so will is used for future and predictions. So we use will to talk about the future and make predictions. Саламатсыздар, бүгүн биз will жөнүндө сөз кылабыз. Will'ды биз келер чакка жана бир нерсени божомолдоого айтабыз да, келер чакта божомолдоого. Мунун формуласы will'ды коюп, ага etishти кошобуз. Жөнүндө формасыны, негизги базовый формасын. Мисал үчүн, I will be home before midnight. I will be home before midnight. Муну кыска версиясы I'll. Бирок I'll дебейбиз. I'll болот да. I'll be home. I'll be home before midnight. I'll be home before midnight. I'll cook something for you. I'll cook something for you. I'll help you. I'll see what I can do. I'll see. I will see what I can do. Көрөсөм эмне кылабыз. Суроосу Will you come to my birthday party? Will you come to my birthday party? То есть will астына өтүп кетет, анан ата точ келет, анан etиш келет, ошол мына the base form of the verb. Эгер ага чейин will'ге чейин суроо болсо, мисалы үчүн what, where, ал жөнүндө астына түшүп калат. Мисалы, who else will come? Who else will come? Дагы ким келет? Who else will come? Okay? So, бул жана going to'дан айырмасы, бул жерде план жок да. Мен мисалы үчүн бир нерсени пландап атам. Мисалы үчүн мен кийинки айда Нью-Йоркко барам. Бара жатам, то есть уже бара жатам, себеп билет алып алдым, дагы бир нерсе уже точно, да, то есть I'm going to fly to New York. деп атам да. Will да план жок да, мен жөн эле азыр чечим кылып атам да. I will fly to New York. I think десем болот. I think I will fly to New York next month. Мен ойлойм кийинки айда Нью-Йоркко барам, But over time you will understand the difference better. Убакыт менен мунун айырмасын оңой түшүнүп каласың. Okay, so for now just look at the examples and try to understand the difference. Азырынча ошол мисалдарга карап, алардын айырмасын айырмалаганга аракет кылышыңар керек. Okay. Дагы бир момент, will not. Will not бул терс жагы. Анын кыскасы won't деп айтабыз. Бирок want бул башка. Бирок экөөнүн айтылышы окшоп кетет да. Бул won't бул жерде эгер мындай стресс кылып айтса won't болот да. Won't. Бирок антип айтпайбыз. Won't. Тез айтабыз. Won't. Want бул жерде want. Бул жерде у жок. Want. Won't эмес да. Бул жакта won't. Мисалы, мен сенин туулган күнүңө келе албайт экенмин. I won't come to your party, да. Келбейм, то есть I won't come to your party. То есть мен азыр чечим кылып атам, же болбосо бирөө менден сурап атат да, will you come to my birthday party? Мен туулган күн кечеме келесизби десем. Let's see, let me look at my schedule. Мен өзүмө расписаниямды карайынчы. Oh, I'm really sorry, I won't come. Мен кечирим сурайм, бирок мен келбейм. I won't come. I won't. Даже T айтылбайт, себеби бул NT эрежеге баш ийип калат да ошол жердечи. T жоголуп кетет, I won't come. I won't come. Okay? So,